wana non donc haray den tori Allah lando yo Allah yaafo fe imbe ben fu o naado ya be aljanna firdaus nawno be ben kadi yo Allah o dikkimbe be yiwa ka be wali do bayde ngandi mon nyawi kadi haray fusko waawi ala donc enen lutube sellude ben yo Allah beyda ngen cellangal ande non kadi ko geren parce que mo selli yo subu ko wada donc haray yi nawno be ben fu kambe ko be woni miijaade joni ko est ce que Allah on dikkinabe be yiwa ka be wondon be ala susi fu sana dikkugol donc haray enen non lutube dogude hoore cellal mum ben yiyem ben do waajitoren ben non donc ko dum non marden taw ko adoren uditirgol émission o donc haray non andir don non des fois yani minali jokkondira ko non de wondi joyi en heba invité be malgré que duuda mais alhamdulillah se hebi invité be kadi tawata be wawi acceptande argongol jodo ka plateau woday ko be beyden ni e ko yowiti nedi jikkuji kon donc haray ko dum wadi émission on yani ko na wigol ko partiel c'est une émission collective ko fu awata jonindiri juude yewta e ko yowiti émission on ko rewa payku rewa mawdo rewa duido rewa suddido donc fop araydo rewa jombaado ma jombetedo donc rewa jombudo ma mo jombaade ko fu araydo donc aray mo beno mari ko beydi tay wo ko Allah on tagina ko dum hande kadi arayde wondi do invité be men dido be waweten nabudude ha ka lero nangue wo donc haray ka sengo nyamo an do no do monsieur Habib Diallo kako ba ne ganda ko no ngemu Diallo monsieur Habibou Diallo ok haray me wi on ko bismillah ko toli ka émission meden awa alhamdulillah ok ka sengo nano do kadi no wi do non o yiide wondi do oustaz en kadi voilà o yigo warne oustaz e wonno donc haray de wonde oustaz Daouda e do ka menda ko yette baribe ko Diallo awa ko collection Diallo be woni do hande donc haray no andi don non be holla en joni laawigo ko di waawe jokkude bay do ngandi meden oñi ha menen bonini dia ko dum wayno ngi wondi do e wajotobe en seeda donc au fur et à mesure en waawa andude ko hongal be walla tay men rewa e mudum hara men farlaaki donc men attoray Ceerno Daouda do men hiwri ko men lando si don e jamme haray ko bismillah ko toli ka émission men donc Ceerno Daouda haray émission on simen e yewde needi side no yewtede needi jikkuji men haray jamanu hato ngini taw andugol ko hondu wiyete needi ko hondu wiyete jikku balande de natana détail ji gono ton donc haray enon e wi mon ko hondu wiyete needi haray ko adi ko mido hiwro jama on fo nam do nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hiwro robe hiwrano mo l'islam toranobe buttu toranobe buttu dal nam o haray question mo landi don haray e der ko men fami ko me wawa yewtude seeda d'accord e der ko men fami ko bay tagado ko no wirata tagado timma tagado timma alla tagwen mo timminali d'accord bon joni mi haray ko min nata affaire needi ndi needi e faamu ango needi no wiya no tawa e neddo doftido parce que neddo so neaki o doftotako sai mawdo ma no yewtama wiya ma kaarijo wadu hunde kaarire doftodande a wondi needi ni sa wonda needi ni doftotako a darotako sa hay jentoda be hambe gena wiide makko be falama wiide ko o joni haray min non tawa doftare nde woni needi ndi mi haray mi wiyam ok haray toujours o lo yende den gento don kadi fayin no wodi ko jokki non si inama needi haray jikku kadi no don bay tagado ko dindo ndidi manda non kadi fayintin ko inete jikku kon donc ko hondu wiete jikku ko tawata hara neddo no wawi jogitaade ko hondu wiete jikku annemmo nam andi jikku no wona min ila jikku no wona e nokkel didi d'accord e neddo jikku ma mo yaltinta on jikku ma mo yaltinta e jikku mo maroda on jikku mo yaltinta e jama on be hiyamo e jikku mo maroda on
tawata ko hara ko waɗata ko mana jikku on hara oɗo jikkuɗa mari mo mais ko piiji ɗi yimɓe ɓe hettaɗa waɗa ɗin yimɓe jugirta jikku mo maruɗa on nder mana so tawi a woni e moƴƴotoɗo yimɓe ɓen ɓenne kaari o no mari jikku hara ko kaari moƴƴoto yimɓe ɓen mana o moƴƴo yimɓe ɓen hara wona na inde bonde ma yani voilà hara mana do hara ko waɗata ko feññinanta yimɓe ɓen ko hara ko moƴƴi malgré hay simo tuuni nder kono ko yeruma voilà mo woɓɓe waɗira noon hollirama noon jikkuji moƴƴi mais tawa kadi ɓe mari kadi jikku kadi nder on ɗon jikku tata mana ko jikku gundu away hara ko waɗeteɗo e gundu non ko privé maɓɓe on ko privé taw on ko waɗeteɗo e gundu joni mana noon so tawi on ɗon kadi on mo ɓeɗata e gundu ɗon so tawi on ɗon kadi woni moƴƴuɗo haray mana jikku neɗɗo woni moƴƴuɗo mais si jikku neɗɗo mo holli on ga woni jikku moƴƴo mais tawata mo waɗata on e privé nder on ɗo wonal jikku moƴƴo haray on neɗɗo ɗon haray no metti jugirde wiyeteɗo ko neɗɗo moƴƴo haray mo wawi bonade e goɗɗo quoi mana hara ka anda no seli e gundo voilà e gundo o bono on tigui e gundo ko ɗum rappeur ge yoɓoy koye haala no mi anda o kono noyni wo ko yalta holli to naata iro neɓata men rap voilà yorike awa gasi siga ɓen no woodi aw monsieur Daouda monsieur Habibou pardon o yi si ɗe yewtude ɗo mo ɓe avis mum kon donc ɗe gandi en ataka joni toɓɓere wiya anden fi tabaski on donking on par ce que no anda voilà ko fewdo mum ni kono en ara joni e mum onon kadi e wimoɗon ko hono noon wiyete needi kono wiyete jikku a résumé ok aray mi ina jama assalamu aleykum wa rahmatullah fati kon mi weltanoma noon kadi ko wawi mi recevugol ɗo par ce que namo ɓe quoi mais si woni minen kadi Allah newnani min ha min wawi yewtugol ɗo walla way parce que peut-être hanki yari jama on habbanoki tawnon fo an seeɗa on titajotako quoi way min selon simi landama ko woni needi mi innay goɗɗo ko remarquerede piwum tawata ko jama on fof faala tawata kadi ko piwum moƴƴu ɗum d' accord min seluma ko ɗum ɗon inete needi d' accord on towa seeɗa ko min simi landama ko woni needi mi innay ko remarquerede piwum tawata ko piwum moƴƴu ɗum d' accord d' accord c'est selon onon si nama needi ko sifi ɗon ɗo kon onon wawata wonde y a pas de souci donc on nani musidɓe haray ɗum ɗo koko wallidirte donc koko wallidirte si imnama noon needi e jikkuji men mo ɓe no mari définition mum on goy par ce que mo ɓe no andi no neira noon on faami donc mo ɓe no andi no neira noon ka mum bon so yiɗen arde ɗo découvre yani waɗen définition e ko inna needi jikkuji men kon par ce que mo ɓe no neira noon si addi version on ɗo en anday ko honto ha honto waweten classe ude koko ente needi e jikkuji men par ce que min mi sikki en addata ɗo goto on o inna en to needi e jikkuji men ko ƴawri ɗo joltiri ɗo hatten ɗon tum donc goɗɗo goo kañum ronka aroyde ma addoyen goɗɗo goo on ɗon e ronke mo landade ko wiyete needi ko wiyete jikku par ce que hoore émission on faut que taw heɓen définition nun noon ko ɗum ɗo woni damal ngal si tawi ɗon en heɓali auditore ɗen haray mi anda si marché donc haray tigui tigui o weltanama e gon sengo ɗon donc mi falete seeɗa haray en artu donc toɓɓere nden tigui tigui donc haray si en arti e teɓɓore nden ko honɗum wonɗen e faala ɗen yewtude seeɗa jamaji ɗi ko fi ko yowiti wano koko fewndi koko woni arde ɗo ɗum ko wiyete enen wiyen ɗum hono julde donki donc sinama julde donki haray ɗen andi ko ha honto kadi ɗum ɗon hetti guilan ndema ka ha yaadu hajjuyankoɓe ha e programme ji men enen hedditiɓe gaɓen taw ɓay enen kadi ɗe yeeli yahugol donc e wi meɗen ma e faamu hum mon si innama donki ngari hande no gasa enen ɗo no gasa ko yafoto no gasa ko jombuɓe won ɗo oui no gasa ko jombuɓe won ɗo malgré tout e waway landade ɗum ɗon donc heureusement tawi ko ɗum ɗon joni hande hiɗen on yaasi par ce que ko jikkuji ɗi wonɗe yewtude e neediji ɗin
hande ko honno ono yiiruɗon situation hima jama on fewndo o tempuɗo e ko yowiti e o donkin rewa duyiɗo rewa suddiɗo ko honno yiiruɗon ɗum ɗon yeeru ko raɓɓide onon kadi nam o min haray ko minnato no mi yiiri noon juldere fewnide ɗo ɗen ko juldere julɓe juldere men ɓayi julɗo ko andira ko juldeje ɗiɗi woni suumay on e donkin on donkin on mo Allah yanñi feere mum seeɗa haray no woodi haray kadi ko falli on ti toon piiji kadi waɗeteɗi mana wona ittugol layya sodugol baalil itta layya ita on ti Allah no taƴinani on tigi feere nden so tawi kadi ko wona resuɗo haray no woodi piiji buy ko fewtimo wona holtingol sonnaɓe ɓen kañum e fayɓe ɓen ɗum haray ɗin piiji ɗon kadi no fewtimo haray no woodi piiji buy haray ko jokkimo dal si tawi haray feere nden no yaajani mo ɓay haray Allah rondata goɗɗo ko townata kala ko fawi e ma haray mo andiɗa tena si tawi haray ko noon mi hiiri mana ndeɗo juldere si ari haray ko ɓuuri hittinde e jama on ɓe feere mum yaaji ɓe gara no e maɓɓe fi wa ittugol layya ɓe feere mum yaajaɓen kadi tata ɓuuri ɓe ko ɓurata ɓe suninde tata ko holtingol ɓiɓɓe maɓɓe ɓa haray ɓiɓɓe maɓɓe kañum kadi no jiñani ɗum ɗon haray no jiñani ɗon fay ɓen haray nde juldere ɗo kañum kadi no yiiɗi yo ɓorno coñci tata ko kesi ɓorno coñci hara ko kesi hara no weltori ni yalta jinda ko wiyeten kon ko men salma vrai salma fo wiyete salma vrai waɗa welo ya juuloya iidi arta ñaama ɓorno yalta fayɓe ɓen yalta waɗa salma fo ko musiɓe ɓen he ay noon ɗo nane go memminiɗo toɓɓere ko tawata ɗum ɗon noon ɗum sengogo jakina jongallejo de donc ɓayla gandi dolle ɗen fof ko jongallejo on donc baalel ngin coñci ɗin ɓayle yahugol ka fugga darano fugga on wiya donc ko ɗum ɗo mimi heɓata feere mum sa addi hay foy ɓe ginnayi tigui baba ɗaɓɓano e men coñci ɗum ɗo ɗum ɗo mi famali ko honno donc e nder ɗum ɗon o yii toujours e nder hima on toon ɗaɓɓereji ɗin nder to yani wallidirgol ngol ka suudu wano affaire jommuɓe ɓen ni e yahay ha woɓɓe ɓen ɓittinane e nder ton ndi woɓɓe de ɓittinana e moodi mum donc yo gandi rowane o wallanolan ha mi heeɓi komi faala kon yo gandi kami rewno ɗon kore payane ha mi heeɓi hikka noon hikka ko obligatoire sina ɗum mawɓeɓen faaboto en ɗum fo yaltay joni noon onon e wi mum ko honno sonnajo on ko lawol holngol o haani rewde fii ko wawa heɓude ko faala kon e kañum duhiɗo on kadi ko hongal o wawa solution hombo o marani suddiɗo on si tawi woni heɓoyaki min haqqille am sonnajo taw siɗa wondi e moodi ma a duwa andude moodi ma honno moodi ma woniri manam moyen moodi ma o anda honno moyen moodi ma woniri par ce que ɓe innayi wo watta wi a moroto ko gorejo ma moori taw on fotta sukun c'est vrai joni mana si moodi ma si tawi moyen on no ɗuuɗi haray no gorko no haani par ce que l'islam ko wi en no ɗa yamirana l'islam ɗum ɗo no obligé ma ya holtin ɓengu ma ya ñamminmo ya honnumo ko honnamo hollamo ko hoɗa ñamminamo e holtinamo ɗinno piiji fof l'islam no fawi ɗe ma ñawdamo so nawni bon joni noon si ari noon wona ɗin ɗum wona ɗi piiji ni événement ji walla ɗuma ni ndaaru moyen moodi ma o hara faɗinanali mum hara faɗinanali moodi ma e ndaari so tawi mo mari moyen walla gorko an gorko tigi andiɗa mari moyen holtingol ɓengu ma wata salanomo holtinmo holtinmo labinmo par ce que sa labini ɓengu ma a labinanimo hoore ma awami soodu coñci holtinamo waɗanmo faaleji makko ɗi siɗa mari moyen mum waɗanmo faaleji makko mais so tawi ala moyen mum kadi ɗo hay noddudemo kadi jooɗo ɗon kadi on ɗiɗo jooɗo ɗon yewtamo innamo aɗay kaarijo bon haray julde men tawri en ni mais andi haray feere men nde yaaja joni haray komi torotoma mi jeejama haray ko ya muñño feere nde yaaja si Allah taƴinani en heeɓi ko waɗen ko wureere alhamdulillah waɗi ɗum muññodore ɗen ɗum ɗon mais so tawi noon ɗamari moyen on haray min ko minnatama holtin ɓengu ma holtina fayɓe ɓen haray ina laaba sa wawi a holtinde hoore ma hoore ɗon kadi haray fof mum no laaba
mi ngare ko ɗum ɗon mi marta mi wata wiide ɗum mais communauté noon sonnaɓe ngaray yonti ndar moyen modi mum hara faaɗina naali gorko on innama matungo waɗa hayso ala hayso ala ko matungo waɗa si tawi mo mari yo waɗane si tawi o ala an gorko an sonnajo on andi modi ma ala no wawi mo hoynitande muñoɗamo daron so on heeɓi feere fi fay ɓen yo heeɓa ɓorno awa so tawi on heeɓal feere fi fay ɓen ko heeɓa ɓorno daron solution tawata yo on heeɓu ko ñaamo mi yare kono hara ɓittina naali mo par ce que sa ɓittinanimo moƴƴata voilà moƴƴata joie makko quoi joie makko tampinemo par ce que yaray o ala wata ɗum yaw han par ce que tawata giggol no hakkudeji mo han ɓurti ɗum puusoyamo ha o waɗaya piijigo ko yaasi tata tata ko jogalejo dowa ka soit o ɗaɓɓira no ɗaɓɓiri woma o yaha o pandite o warto déjà fi sok par ce que eɗen yiya ɗin piiji ko wadda piiji ko monsieur Habibou onon kadi kono marɗon ko ɓey toon ɗo to noon fo on seeɗa fi no ɓeya nanira quoi ok min ko mari ko mbeyɗa telere ma ɗon andi ɗon no wawi arde de deux côté d' accord par ce que worɓe ko kay no woodi kaɓe jombi ka départ feƴƴi départ mariage ka feƴƴi fayde hande kay ɓengu maɓɓe ala valeur maɓɓe quoi har ɓe waɗata valeur ɓengu maɓɓe quoi hay si ɓe mbaɗi feere ɓe waɗata par ce que min pour moi si a yi tun goɗɗo ari o daranike ma moni coute que coute ko ma waɗa c'est parce que ala wadde rôle ji maɗi goto be goto sen yadude ɗo haray lan andumaɗa andi lam sa yi tun mi daranike ma minima ɗo feƴƴata peut être c'est parce que a accitino lawol ngol antiri d'accord parce que to yejjutu no woodi rewɓe goo ɓe anda ko nete dépense ɓe anda ko nete dépense ɓe anda ko nete coñci julde hay fay koye maɓɓe sodantake coñci julde mais harale na inugol ko tampere tun goɗɗum gono ton hara ko salare parce que gorko mo doit andugol e goɗɗo si heeɓi ɓiɗɗo makko mo neyi mo ha mo jandi fewdu kamo wawata mo wallugol golleji ɗin fof mo ƴettiyo mo hokkima mo doit andugol na jama o fo ɓuruɗa c'est parce que sonnaji ko mama wona ƴettere goto beno doit andugol noon taw d'accord parce que sa andi valeur mo wonduɗa o forcé a waɗanama ko wawɗa ko ɗum jarata goɗɗo e won hakkude mo ma intervention fus regarde sa daari wano ko piiji go hayso kala hoore lawol tun a tawa e worɓe goo ɓe sikkama ɓe jombaka oui walla sikkama ɓe jombaka andi kono wata wonir donc piiji ɗin ko fof andi ay seeɗe yewde ɗum ɗo kono ten sisirte ngo wotude non eyyi non na sengo woto mi sisi ok allez-y andi min selon ko mi yi kon selon mbiru piiji komi feƴƴini kon ma komi woni hiwgol kon debbo mo wawata ƴoyugol ɓuridi gorko sa yi tun haju gorko boni telere ma sonnajo andu ko gorko on yititi ɓawa rewɓen kadi woɓɓe goyi no toon wallata goye moodi mum woɓɓe no toon kadi ko haaju mum intérêt mum on tun mi soofini garam ko hande mi pacciti ko 100 000 200 000 1 million ko ɗum nanta mais est ce que hari a andi ko ɗum waɗuno aɗum ɗon waɗi non gatara gorko par ce que min pour moi goɗɗo mo yiɗi mo waɗatamo ɗum ɗon d' accord sa yi tout siga ɗum ɗon waɗi entre yimɓe mo ni mi tuɗɗinimo mi waɗimo ni ni peut être y a quelque chose qui se passe entre d' accord sikki ɗum aray ka ah oui ça peut aɗo a yugol ɗo min komi waɗuma ko hande ɗa duwa miijitade ko ɗum waɗuno lalan hanki par ce que no woodi woɓɓe ɓe traitete hakkude mum quoi ɓe landuma exige ono ɓe traitete public quoi après ɓe landuma exige entre mum hersinama kaya si ɓe voilà ɓe toro pardon ka nder suudu quoi d'accord maintenant piiji ɗin fayda ko aduna ɗo a yiyata gorko sima jogitaki jajirawo nena goto yo a tawa eɗa jogiti jajirawo cousine dow ma ɗum la plupart sa ƴettirino saguma no ɓen ɗon traitirte noon sa traitirino mo heɓata on billa piiji ɗin yaye normal donc andi monsieur Habibou kono waɗi hasde yewde ɗum no woodi créa ɓe maɓɓe goy ɓe yaaɓe kamɓe tigui moƴƴinanta hoore maɓɓe kofo on par ce que hande yi monde on ka fewndi ɗon du coup hande ko basin jesner fewni janggo noon ka sahara ko na ɗum hecciyanki hari ko mantoraynoɓe basan mawɓe men ko basan nanta e ɓeyna kamɓe a jusqu'à présent joie e maɓɓe ko basan ɓe jogui basan dane ma basan ni e ni kamɓe ko ɗum ɓe anduno donc nangue yalto ngue wolilante joni noon
ari e fewndo tawata noon hande no woodi e sonnaɓe min ko kamɓe go hande mi falano en débattu ɗo malgré que noon ɓe yaafoto noon par ce que ko andi piiji ɗin ko amoro awsoro kono so daari la plupart ɓe créé na hoore maɓɓe kofoji ko tawata haray ɓe yiide goreɓe maɓɓe no waɗa ka yaasi ko ɗum oustas gayni ɗo joni yiwgol gorejo mum no waɗa piiji go ka yaasi kañum kadi haɓɓito waɗay ɗum ɗon e pourtalle e taga on yahni taga on heewaka suudu donc kamɓe tigui ɓe yahay ha gorko mo ɓe wondi on ɓe mettodira ɓe haaɓa on gorko ɗon si ɓe heeɓi no ɓe siiɓora yeru ko mo jogui kum ɓe siiɓoto ko noon tunnanayi ɓe hande kadi mi tuƴƴi hande noon mi tuƴƴinimo haymo wownola waɗande hunde kaari kono koko holluɗa alanɗa deyi andi sike jaatiguiɓe ɓen ka yaasi rewɓe jaatiguiɓe ɓen kamɓe on andi mais est ce que noon haray on debbo o fellita moɗi makko no jogui salimo waɗango selon mais safo nde piiji ɗin ɗo no woni différent andi piiji ɗin goy rewɓe ngoy no soñji d' accord walla rewɓe no soñji d' accord eɓe waɗa piiji go tigiri ko hiya ella maɓɓe on directement mais kamɓe kadi sa yornitike moƴƴa eɓe soñji d' accord ok joni on di on pose on question mo pose ɗo lan noon mi yatirani mo monsieur Daouda ga ceerno oustas en ga par ce que weeɗo ko oustas en ɗo hannde kala ka feego ɗumani ɗen kamɓe ɓe feƴƴanayi wona noon ne oustas joni o yi andi on hella ɗon ko sonnaɓe ɗon ina waɗi qualité ji mais no woodi wona woɓɓe gono toon sonnaɓe gono toon hara moɗi maɓɓe ɗuuɗa feere nden mais hara kamɓe no woodi sengo go ko ɓoni paytade seeɗa mana ko ɓoni débourde seeɗa mais ɓe wawi débourde ɗon ɓe heɓa feere ko ɓe wata sodude woni siko basé maɓɓe on walla siko leppi maɓɓe on hara ɓe mari feere sodugol mo par ce que ino dogude woɓɓe no wawi yaada soodamo tawa moodi maɓɓe ala moyen on normalement si ɓe soodi basé on moodi maɓɓe ala moyen soodangolɓe kamɓe ɓe heeɓi moyen feere ko ɓe woni tabum ko ɓe woni débourde ɗa ɓe heeɓi feere soodugol ɗon on basin ɓe soodi on basin ɓe addimo ɓe ayi in on heɓana Allah hikka joni min ko taballa mi wakkilino mi wallino seeɗa kono mi heeɓi feere mi soodi o basin ɗo walla moodi maɓɓe ɓe ɗon mais no woodi kadi woɓɓe toon ɓe heɓa si ɓe heeɓi feere on basin ɗon ɓe soodimo ɓe ɗettamo ɓe yaa ɓe halfinamo ko kawtal ngal moggo maɓɓe ɗon ɓe halfinamo ɗon ɓe yarana moodi maɓɓe ɓe gandandamo taale gorko hara moyen on ala par ce que tawata woɓɓe ɓe mintaɓe worɓe ɓen fof mais hara no woodi worɓe gono to hara moyen on ala mais sonnajo tigi tigi wiya ɗon andi ko dewgal ɗon no woodi heɓayɓe sonnajo e no woodi heɓayɓe suddiɗo ma debbo ma wiyen suddiɗo awa gasi wiyen suddiɗo no woodi heɓayɓe sonnajo ko foyer mum mana ko dewgal mum e no woodi heɓayɓe suddiɗo joni heɓuɗo sonnajo on mana ko heɓuɗo sonnajo yurminowo ɗum on mana si tawi an gorko on a heɓali heɓanali mo waɗande hikka si kanko heeɓi feere waɗangol hoore makko walla o heeɓi feere waɗangol ma an mo wawma waɗande hoore sutura waɗanama hoore sutura oro inna koto kaari walla no woɓɓe wirta noon monsieur Diallo monsieur Ba monsieur Bari woɓɓe no wirta noon ara monsieur Kaari joni hay ɓay on winolan hikka on heɓaki mi hari ko tabum komi débrayno ɗa mi heeɓi tel mi sodani hoore an ɗum ɗo hay si o heɓanali gorko mais mi sodani hoore an ɗo ara o suuɗali mo o yaha halfina kawtal ngal ara o darano gorko o darano gorko o ɓitta par ce que no woodi sonnaɓe go waɗa ɓe ɗum Allah hokkaɓe feere nden ɓe yaha ɓe sooda hunde nde hampara ɓe yaha ɓe halfinande ko kawtal ɓe ara ɓe darano gorko ɓe nako ma o sodana ɓe coñci julde ɓene gorko kutta ko ma jona ɓe mbuuri koɓe sooda coñci julde so tawi gorko yehi naate ñamade ha heɓoyi ɓergo debbo landimo ko ara o jonnimo omo yaha ko kawtal ngalla o ina adde komi halfi noon ko ɓen jonnamo o artira o inna hino ɗo komi soodi kon o etta mbuɗɗi mi wattita ɗe ko mbuuɗi makko ɗa kanko a faami gonga ko gorko on do amo holde l'islam on ko ɗum wi l'islam on ko ɗum wi mais so tawi gorko on ala moyen on an debbo on a heeɓi hani yurminde moodi ma ko giggol yurmede no hani dogude toon mais si giggol e ñimmiɗen waɗde giggol ngol ten waɗal yurmede toon hara giggol ngol no manki hara giggol ngol no manki hara no wayro ɓannanɗoma ñiiri mais hara maafe ala o defandi ha moƴƴo o ummade o ɓannanama hara a daali maafe hara no heddi hara ko ma naɓide ñiirndige maafe on mais hella ko worɓe ɓen kadi haray ko minnata mo be koye waɗu effort
ay wiyata on tigi ƴettay ko ala ko ina tamo obli forcé degré ma haɗetta ko ala kon fiya holtin ɓengu ma par ce que ay Allah on o gandanta hen waɗu ken ala feere mum kon ko marɗa feere mum kon ya waɗu ɗum ɗon ka ala feere mum kon o forçatama e mum joni haray worɓe ɓen kadi so tawi ɗo mari feere nden wata salo labingol ɓengu ma wata salo holtingol ɓengu ma wata ɓengu ma jooɗo tata an hiɗa mari moyen yimɓe ɓe hiya ɗa mari moyen mo meeɗa salimo ɓornude ɗa salimo ñawdude ɗa salimo ñamminde ta ɗum ɗimpiiji ɗon fof an ɗa salimo waɗande ɗimpiiji worɓe ɓen kadi mi innaɓe ɓe évite won ɗimpiiji ene woodi toon kadi worɓe kadi e men woɓɓe e men toon no woodi wona woɓɓe gono toon yiyaɓe kamɓe worɓe ɓen ɓe ɓornoto basin ji mi hara sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓornotako ɗum ta ɓe oblige kamɓe holtinde hoore maɓɓe ɓe ñowana hoore maɓɓe haysi ferte ɓadaki ɓe ñowana hoore maɓɓe hampara mais ta sonna jon ko wudere wotere bimbi nden ñallal ngal fof han kiikiɗe janggo balɗe ɗi balɗe tati ko wudere wotere nden woni haddade tata ɓe oblige kamɓe holtinde hoore maɓɓe mais ɓe holtinta par ce que kamɓe ɓe imaginali kamɓe koɓe yiiɗi ɗon ɓornagol kesi e labade yimɓe ɓe daara ɓe hiya tata wowlay ɓe haala moƴƴuka ɓe imagine ɗon kadi oɗa neɗɗo o momi ɗettimi addi ɗon kadi yomi waɗi ɗi cuɗirimo noon kanko kadi par ce que ya andu ɓengu ma so tuuni ko yaasi to an ko laaɓuɗa hoko laaɓuɗa ko si ɓengu ma no tuuni to koɓe si o ɓengu ma rombi tun ko ɓeynata ko ɓengu kaari ɗo ni ɓengu kaari andi ɓe wattora indema nden toon ɓena ko ɓengu kaari joɗo ni mais o kadi ko wudere wotere nden tun a faami no ari no woniri noon kadi e gorko on si tuuni tawi debbo no laaɓi ko ɓe innayi o gorko o debbo kadi kanka ɗo ronku modi makko ko yiɗa modi makko o ko coñcol gotol ngol ayi ga ko ɗum woni ɗin hella ɗon ɗiɗi ko innete worɓe ɓen so tawi ɗa mari moyen on ɓengu ma siɗa mari moyen on holtimmo ñamminmo par ce que ɓe innayi honno ɓe innirta ɗum ɓenna debbo kanuɗo ala komo betitaki woodi mana mo laɓɓintinaki woodi mana debbo no wayri wonore so laɓɓintinike tun so laɓɓintinike yiiɗo mo o taway haray daraymo anda way daraymo tata hiya ɗon ngari e makko dara e ngari way hiya yimɓe ngari par ce que neɗɗo so woni moƴƴintanade tuma o tuma hiya e ngari e makko d'accord ok no waɗi ko ɓey toon noon seeƴen allons-y parce que pour moi question on question ɗo question on wona gorko tampuɗo fiw kadi wonden haalde fiw d'accord ko wonɗo débriyade seeɗa ok parce que worɓe go kay no woodi stellere ma ɗon partigo min toujours min ko côté worɓe ɓe min way allez-y mo ɓe ka yiri ɗo par ce que andi worɓe go kay no woodi imagine no woodi worɓe o koɓe wano jaatiguiɓe mo wano 2 millions 3 millions mais ta ɓengu maɓɓe fo yaɓata ka ko ɗon noon no woodi ka ala on tapi ɗon hayre no woodi donc no woodi voilà on doit confirmer ça siga ɗin piiji ɗon fof sigi ko ɗum woni a suusinayi woni on tigi waɗugol makko boni hande kadi par ce que ko waɗuɗa ɗum goɗɗo min hay gorko e gorko sa waɗi ɗum gorko ɗimmojo ma ara a suusinayi mo woni waɗugol makko boni par ce que hara mo andi tu es capable mais pas pour lui ka c'est pourquoi goɗɗo so wonday andu komo duwa kon katoɗa ta jaɓu katagol andugol ko ɗum welata goɗɗo quoi kato andugol ko ɗum mettatamo quoi par ce que so tawi hay sa goɗɗo wawata wadde ko welata goɗɗo tu mais so tawi a sili mettatamo kom tañinaka wawa yaɓugol c'est vrai ɗum kadi yawata maintenant wawata ɗo kam reni ɗo mi yiya da okkitira piiji gauche à droite tawa min lan andi hay ɓiɓɓe kom jiidanima kon ko honno mi woni ɗuman ɗum ɗo nataɗa yaltaɗa ñawlowoɗa nattiroɗa après han si mi heɓa komi defana ɓen ina ko ene wona ina c'est impossible d'accord andi donc andi mi souligne tum point goto mo usasen ɗo gayni joni du coup mi antine tun jama on eɗen yewde fi affaire needi e jikku andi par ce que ko yewtuɗen kon fewndo ɗo ko fi koye tawata hara fof no himmani fewndo ɗo ko fi o tabaski hande ko fi ɗum wonni e yewtude par ce que ɗon andi ɗo dans une semaine disons dans une semaine haray ko ɗum wiyete fête ɗon haray ari ko ɗum waɗi haray siten tuusude on plaid ɗon fewndo ɗo malgré que eɗen andi situation ji ɗi jama on no way noon jama on woɓɓe ɓen ko hoccamoɗa disons comme ça donc kono moɓe kaka woni hoccude ɗon ko ɗo woni e wuurde surritade surrorde kay disons comme ça
haray ko ɗum waɗi mi no ɓeɗo yewtir noon nanen wondema si tawi goɗɗo tuuni si tawi woni gorko o laaɓi ka yaasi debbo on tuuni ka suudu ma kala ka o yalti iɓe yiyamo ko hunde wotere o waɗi an gorko on ko laaɓuɗa wo ya andu haray wona nden inde ɗon heɓata ko inde tuunu yani inde tuunu nden ko ɗum ɗon heɓata par ce que inde ndaaru ayi o no labini hoore mum kono ndaaru ɓeygu makko no wayi ko ɗum woni hay ɗi coñci ɗi o ɓorni sa arenaki o luuɓi par ce que woɓɓe ko ɗon imagine tawi directement di ko andi hara he mbiɗon ɓe tuuninima mbiɗon hay ɓe ɓortima coñci ɗi wi ka ɓe wiɗo wonde ma sa hittinali o luuɓi par ce que hay ɓeygu makko rongu ka ɓorno andi ɓe ɓortima ɗinno donc sittale ɓeygu ma ɓornade d'une part an o waɗa kaftane wowa ko wuppede ko waɗe o javel e omo ha yona yalta ɓe wiya machallah fo no andiri gorko kaftane way y a pas de probléme mais si ɓe yi debbo no waɗi basin he gorko no hunnani o de malgré no ɗumani kono dar machallah makko no ɓornade muti donc ɓoygu kaɓe ɓorni ɗon ɓeygu ma a ɓornike si mi faami ko noon ɓe yewtiri ɗo donc ankay mi tuusa ɗo kadi kamɓe kadi ko yewti ɗo ko Messi Habibou par ce que ko ɓeyni ko wondema ɓen mari argument ji koyi ɓen mari argument ji vrai du coup mi falano kami falano ɓe ata hakkirde ɗon ɓe alindike lan quoi malgré kono gasi ella ala ɓay ko yette dialloɓe ala probléme kaɓe wi ɗo wondema o ko ɗum waɗi hasinde yiltade ɗum ko jama on faamu moƴƴade ko woni yewtude kon mari importance du coup hande no ɓe yewtir ɗo ni ono no yewtir ɗo ni mi sakkitoro ka ɓe wi ɗo wondema an yani an gorko on ma kanko sonnajo on l' essentiel on ko evutugol probléme on au lieu nde no ɗaɓɓita solution on probléme sa andi ko ɗum ɗo mettatama wata goɗɗo ɗaɓɓutu ko welata on tigui ko ɗaɓɓutu taw ko mettatamo kon sikki ɗon ko ɓe souligni ɗon ko wondi importance si mi andi ko mettata on ko mi éviti ɗum ɗon wallay goɗɗo lantako lan si welo welo yalta hakkude mi yalta e tum souvent par ce que mine andi mi tuusali ko mettata on kon onon kadi wano mum on tuusali ko mettata lan kon mi sikki ɗon ko continuité avec paisible avec la joie ko ɗum tu yaltata hakkudeji men donc haray ko andingol jama on si ɗen yewtude wona yawagol goɗɗo malgré goɗɗi gon toon no tuusde jama on kono haray men torto yaafuye souvent du coup haray koyen andu tun no woodi e min mbuyi ɓe tawata hara no wondi e ko wonɗe yewtude ɗo kon woɓɓe en toon hara ko feere wonduɗa ok mais arta ɗon kadi au lieu nde hiɗe ɗe yaaha yees toon donc toɓɓere hikkude ɗon nden toujours ɓay ko suutemo on no hannde ko fi tabaski on donc hande o yi e hajjiyankoɓe ɓen kadi min yewte hajjiyankoɓe ɓen arna kon no wadde goyi surtout wano to pays ka iwɗen ɗum arna kon no wadde to Moussas donc mi arta e ɗon kadi seeɗa malgré que gongoyente kon ko woni gerde ɗin piiji wona mawɓe tun wona sukaɓe tun ko en général ko mawɓe e sukaɓe woni gerdude koko ente agence koko ente wallidirgol fiino hajju ngun newora ɓay odi no andi feƴƴini situation ngo fi walitagol ɗo woɓɓe fiino ɓe yaara ɗum kono andi difficulté ji koɓe heeɓi minata komi heeɓi ɓayanami woni yawde malgré que komin fof tampi tampere nden kono alhamdulillah eɓe réussisi e mum joni noon hajjoygol ngol no yeheede par ce que lannaka yeheede donc no woodi ko recommanda buy e nder toon kaalisi surtout kaalisi ko inna e on tigui ɗumanno kon joni ɓen ɓe yetton no sogito kañum inna ko kañum no jeeyi agence no moƴƴini agence ƴetta mbuuɗi jama on mooɓa watta e jiifa mum moƴƴinana ɓe faux passeport faux visa ji inna ɓe ko fi yaadu makka ma ɓe naɓe rewroya nokkel kaari si yaha en makka janna ɓe comme no ɓe wiri noon janna ɓe haalugol ko wona gonga penale wonon hiɓe hajjoyde donc e yii no feƴƴiɗo wano lagine ko neɓali onon ko honɗum marɗon ko yewton ɗum ɗon est ce que ko jikku tawata yani ko jikku mo andiranoɗo e law ou bien ɗum ɗo koye hoccitede wona ɓay yaadu makko on e agence ji ɗin ɗum neeɓi di kami ɗanni min hella ɗon ɓaaray mi ɗuuɗa renseigneade toon fi mum moƴƴa moƴƴa mi fi kala ko konagiri toon tin jandi ɗuuɗa renseigneade fi mum moƴƴa moƴƴa mais affaire on no mi naniri noon ko miiri noon ko Facebook jama on suusi Allah han ɓurti c'est vrai suusi Allah han ɓurti ma ɗum awa hay si ɗin piiji waɗayno wona hella ko yaadu hajju hella
wonno ɗaɓɓoyde yaadu fi duuboygol bakkatuji mum haray wona hella toon on ɗon inneteno arnaka fi affaire ɗin piiji ɗon inneteno awa joni awa haray ko inneteɗo ɗo ko yaho wona piijigo mais wona inne goɗɗo no ƴetta mbuuɗi mum no ara e agence inna fi moƴƴingo kaydiji no yaara ko suudu Allah on an kadi a ɓiɗɗo julɗo tawata ko ya eto ɗetta ɗayna on ɗon innama ko ya naɓirmo wona Côte d'Ivoire walla naɓiramo Ghana taale na kanko le noon na fiiɓi yurɗum ko fi kanko yawgo ko suudu Allah on haray a suusu Allah hamɓurti suusu Allah hamɓurti haray ɗin piiji ɗon jama on kadi ɓe watta gila e piiji e agence ɗi ɓe yahata e mum ɗi ɓe dartude moƴƴa wata ɓe nan tun agence o e toskoye ɗuma woni tun ɓe yaha ɓe ɗetta million ji maɓɓe ɓe yaha ɓe ukka e mum hara ene hulɓini ɓe ƴetto ɓe renseigne o ɗumanɗi mana hara ko nantude inde ɗi laamu ngun andi fi mum moƴƴa si ɓe yaha ɓe naada jawdi maɓɓe e mum fi e yawgo aray ko en torantoɓe Allah tun yo Allah walluɓe ɓe hetta kalisi ko ɓe naadi e mum kon ɓe yaha kadi ko ɓe faala yawde toon ɓay haray koɓe miiji kon koye hunde moƴƴere ɓe miiji yo Allah laatinan ɓe nden hunde moƴƴere nde ɓe mbi Allah walluɓe ɓe hetta jawdi ndi ɓe naadi e mum ko ɗum haray machallah d' accord monsieur Habibou onon gay sino mari ko ɓeyi toon ɗon si feƴƴen kadi e toɓɓe ɗen yo mi andami sen feƴƴat aɗumi na d' accord donc mi ɓeyta tun hunde wotere par ce que ko yewta kon ko yeru kon anduɗa kon mi ɓeyta ɗon seeɗa e par rapport ko wiwiti hajjiyankoɓe ɓen ma wiyen fokkutuɓe yani no woodi hewɓe toon goyi yahuɓe wano innaɓe naka agence ji gerɓe agence ji no woodi e maɓɓe buyi yahu waɗuɓe va wiyen makka hiɓe andi situation ji ɗin ha moƴƴi ko hande si tawi woni innama no woodi wonɓe yawde hajju no woodi ka ɓen ɓarorta par ce que kala ko inna affaire religion haray secrétariat général des affaires religieuses no ɗon ɓen ɗon no andi situation ji ɗin fof donc hande si tawi woni en torto jama on malgré que ko waɗi koy par ce que ɗo hay so tawi woni ɓe yeehi yaadu makka no ɓe hajjoyi ɗum ɗon si ɓe arti ɓe fillitoto ɗum ɗon malgré que ɓe yeggitata ɗum ɗon te ensuite kadi wonani pays on inde goo kadi malgré que wona en tun ko enen tun kono wona ɗum enen souhaituno ɗen a pays men toon goɗɗo si min ɗon hiiɗu noon o Facebook walla e télé jiñata iwoyde leydi mum goo inna rewoyay ɗon yo naɓu goɗɗo leydi laggi to naɓiramo ɗon rewra ɗon fi yaadu hay exactement woɓɓe préféra ki sañ déjà si tawi woni ko ɗo wonɗa ɓe préféra yahangol mawɗo maɓɓe ɓe mbiyara ɓe windiramo ga ɓe yaltita ɗo yaha donc malgré que ɗum ɗon fof ɗon haray wonana avantage leydi ndin par ce que ko wona yoɓede ɗon kon ɗum ɗon no mari avantage no mari importance moƴƴa ka leydi ton donc ɗum ɗon secrétariat des affaires religieuses on ɗum ɗon ɓe dowa wattande yilla par ce que ko hunde nde ɓe halfina ko hunde nde ɓe andi kadi fi mum e ko hunde kadi nde ɓe continta kadi e fee muɗum malgré que waɗiri ni kono koko ɓe continta ɓay ko kamɓe halfina donc siga ɗum ɗo en torto kadi hajjoyeɓe ɓen watta ɓe yiwtun goɗɗo no ka koyen hunɗa no moƴƴini agence tawata hara ɓe anda situation on no woniri noon o fon ɓe anda fi mum ɓenna donc ɓe ɓaroray ɗon fi yaha Ghana ma yara to nattira to destination on ko nakiri Makka ko pays ma e Makka wona enugol yahay waɗen ɗo escale immoɗen ɗo yaren ɗo escale wona voyage wonɗon wona ɗuma wonɗon waɗugol touriste wonɗon ka donc ko hajjogol ɗum destination direct mi sikki ko ɗum ɓuuri wonde ko laaɓi kon kono so tawi woni en immoto ɗo yaharenɗa immoɗo yaharenɗa ɗon en ganda kon ɗum yaltoyta to donc haray gon sengo ɗon kadi ko ɗum wamarɗen ko ɓeytan en e halfaɓe ɓen fof par ce que nder maɓɓe no woodi yewtayɓe français no woodi yewtayɓe pular no woodi yewtayɓe langue ji goo kadi ko ɗum waɗi haray ko yewɗen ɗo ko yo Allah taw hara yaay ha yettoyo woɓɓe maɓɓe kañum kadi harayana kadi yawre ko dikku koko yiɗana image o e yiɗana ɗum o hersa e yiɗana ɓe toon hersa yiɗana pays on hersa ko ɗum waɗi hasde yewtude fi yo ɗum ɗon kadi évité donc haray en artay kadi fayin ko yowiti wano o génération hande donc e yi hande ko yaasi min fewndi gonga ko en teeko ko nangen nini ko ene woni diwde hocco cawo inna kañum gayni haaju bon woɓɓe tufa noppi woɓɓe donc ala o ko waɗa kay waɗede fewnɗo ɓay 21e siècle wona oui joni noon mi anda onon usas ko honno yirɗon hande e développement jeunesse o woni yarde noon e nder gurdam mum ɗan ko inna needi kon ko inna jikku kon
e ko wonano waɗede ɓaawo ɗo kon onon ko honɗum marɗon ko yewton o jewton e nder o génération ɗo e ko wiya needi kon e jikkuji kon. Naam, min comme mari komi yewta e génération hande jon o fayda koɓe dartu e mawɓe men ɓen koɓe rewi ɗon kamɓe. D'accord. Par ce que hande jama on ko woni ɗumaji ɗi ɓe woni jokkude ɗin hande visji ɗi ɓe woni jokkude ɗin hande wona ko nafata suka, wona ko nafata suka par ce que ɓe inna e pular woko boddi marini ɗin juutata balle. Bon a yeehi hande wona sukaɓe worɓe nandindintoɓe rewɓe sukaɓe rewɓe kadi nandindintoɓe e worɓe taalay koko l'islam haadi par ce que enen enen ɓay koye ɓiɓɓe julɓe sen yewta e hunde koma yewtende wattere l'islam to par ce que makko l'islam on tawi mum par ce que enen kala ko waddeten koma yaadde e l'islam ɓayare ɗen felliti iɗen wuuri hande mais iɗen felliti koye maayoɓe en ganda ko hande soko janggo mais koye en maayay ɗum ɗon ɗen felti ɗum ɗon e bon hara jama sukaɓe garay koyo watta gila e piiji ɗi moƴƴa e gorko hana nandintidade sonnajo kadi hana nandintinade gorko haray ko ɗin tawaka e needi kala gorko nandintiniɗo tan nandintiniɗo e sonnajo ɗum wona needi tawa na moƴƴere jikku tawa surtout noon enen woolaɓe ngal ɗengal ɗo e ɗen andi ɗen mawɓe men hari ɓawo ɗo kamɓe sonnajo ko tiggare andira tiggare jande ɓe inna wari sonnajo si yeehi sa hay koɗu fayda o hato jina e jonnede suddare tellement que hara tiggare nde wondi nde mo wawi walade o suddoro nden tiggare par ce que mo wondi tiggare jande e ɗum ɗon ɓe ɗum ɓe andirano wona ɗin piiji ɗon mais se ndaari jamanu ngun hande fawgol tun tiggare hoore mum nden hara ɓe satte maɓɓe mana ko maɓe ɗaɓɓa suku ɗum moƴƴinanu ɗum adda ko ɗum ɗoɗata e hoore maɓɓe yaltina ɓandu maɓɓe tere maɓɓe yaltina e yaasi kamɓe ko ɗum on ɗon neɗɗo ɓe ɗetti finuɗo tawata wonaale ɗum goɗɗo duwa han par ce que ɗa andi ko waɗɗa ɗin piiji ɗo ko waɗɗa ɗin piiji janggo a walto maya mayde nden kadi ko nderata nde innama ko mi arowo ñalande kaari o gasa ɗa wawi walade ɗanɗa ɗo programme a janggo ko dawata ton ka finudude wonki eyi tagaɗo kala ko hanɗa bimbe kikede ko hanɗa waɗa hani mijitade ka mayowo sa anditi a woni mijitotoɗo suufan ka mayowo a hevita piiji goɗɗi waɗata ɗin sa yi noon neɗɗo no wadda ɗin piiji no mooro no tufa noppi no waɗa ɗin hara ko na ko hanɗo wadde ɗin piiji gonga wacci éducation makko wacci needi ndi o neƴirandi surtout no wiyen ɗengal pular wacci needi enen fulɓeɓen ko neƴira ɗen ko awani pullo gorko andirano ka ɗum moragol walla tufugol noppi ɗum ko wona leyɗe portoɓen to ko ɓen andirano ɗin piiji yo gorko tufu noppi yo yuppu tuuba walla yo mooro joni noon jama o nga joni ɗettiɗin ɗi systéme ji ɗon joni no wuurde ɗin ɗettiɗin systéme ji no wuurde ɗin tawa wona ko hani e ɗin piiji ɗon fof tawa kay needi saka ɓay ko wonde wolde ko fiya affaire needi ɗin piiji ɗon tawa kay needi yo gorko mooro yo gorko tufu noppi na ko tawa e needi d'accord he a watoroɗen tinna yo suuma e artaji tinna saabu si suuma e ari tiggaji janeno buume e ɗum ay machallah ɗon neɗɗon sah hani mijitade par ce que sa yi suuma e ari tun a changi systéme a waɗi o systéme ɗa yandu ko on systéme mo waɗɗa ɗon on systéme woni systéme moƴƴo on kono changeanɗa oɗa ɓay andi on ɗo wona systéme moƴƴo waɗi si changeɗamo artirɗa oga joni si suuma e mayi kadi continue on systéme ɗo par ce que ɗa andi ko on ɗon systéme moƴƴo très important ka ok monsieur Habib wano no alirde nane noon ko wano noon sinama ɗum needi tawi ko ko jikku moƴƴuɗo mais sinama comment dirais jikku ɗum ɗon goɗɗo wata ɗum fayda héritage par ce que hande la plupart yimɓeɓe mo weƴƴatana woni hoore mum jikku mum rondo way d'accord min mi innay hande woɓɓe gono wadde piiji gono toon ko innugol kaari waɗi siga sigi mo waɗa exemple mo waɗa e mo ma ɗum har ɓe ngari direct mo na peut-être min kay si waɗi mi ɗumanoto no ɓe créana hoore mum wata comme fiya immojo mum aru min parla ko mi mari komi haalna jam kadi to heɓa objectif bien de
on to cuuɗa ma ko ɓe accuɗa ɓaawo ma e andita kadi ko satti ko satti sa hedditade ko ɓen taw andi ko binde on ɓe iwi ma ko binde on ɓe d'accord pour moi sa waɗi anday ko num waɗa waɗugol anday ko num waɗa donc musidɓe on nani ko wona yewde ɗo ko par ce que on andi ɗo koyen sendude donc malgré tout koyen sendude par ce que siɗe yewtude konga koyente kon no woodi yewtere nden no ko piiji ɗiɗi woni nder ɗum ko avantage et inconvénient ko nafa kan e lorra kan ɗiɗi woni e nder yewtere nden donc on nani ko ɓe ɗo yewta nden ɗo kon no mari hikma moƴƴa noon no mari importance on andi hande ka wonnen ɗo génération o mi ɓeyta seeɗa par ce que min ko wonde yiide kon diku si suuma e mi yetta e misal si suuma e ari comme no yewtirɗon ni nane aray fof no waɗi ko wiya ko wonde ma hi suuma e ari yani suuma e aray tungoye anda wayi c'est vrai hay so tawini ko a andano ɓeeɗo ko honno ɓe sifori kaleedi ma ɓe aray tun inna wayi ɓeeɗo kadi naka lewru suumaye on faami par ce que haray waɗi différence haray créé différence on faami joni noon e nder ɗum ɗon e ko foti kon si ndu yeehi ko an koyente ko wona innatake ɓayɗen suti hande ñande wo ñande ñiiri wotiri hay go en fof e moɗen en suweta ɗum donc ko changedirgol kono noon ko foti sa change ko ñamata ko yo taw hara koko wonɗa hikkude ɗon yo taw hay si ɗum ɗa iwi ko yani ko nafa ko ɗum ɗa wondi kon ko ɗum kadi sa ñamidi ɗo ko nafa ɗum ɗon kadi heɓata wona ya ñaamu ɗum ɗo inna e hande sukkar yoni ñaamoya janngo goɗɗungo innano hande ko lanɗa yoni hande sukkar yonali ko lanɗa yoni donc sa sendidi ñameteji ɗi no seeɗa kono taw hara gu on honno yani hara importance on ko goto objectif mum on ko ñamanɗa kon hara ko goto woni ɗumannade kono waɗa simi ardi gon sengo ɗon watte hen waɗu hoore men wano duhi suddimi woni wiide ɗo ko en général si suuma e ari waɗen hoore men koyen sudaysi si suuma e maayi waɗen hoore men koyen Bob Marley donc haray murandum kani ma hay ka en même temps suuma e maaya woɓɓe waɗa dow ga on sudaysi waɗa kaftani on ha para tawa ley toon ko Bob Marley waɗa paɗi haɓɓetengi ma mawi donc hara no ƴetti buuloyi koye watte ka nder kaftani on ma piiji gon ton watta ka nder kaftani inna kañum way no holli ko julɗo donc ɗum ɗon fof doit accude te ensuite no waɗude il faut qu'on assume ça piiji ɗin no wadde ko yiwɗo e mo yiyaali ma ko nanɗo e mo nanali mais hande piiji ɗum ɗon fof no wadde goɗɗo waɗa e kaftani on ha para tawre mo sogiki ley toon piiji gon ton ɗen suuti no wadde donc ɗum ɗon fof koko doit accude par ce que si konko wona somitede ley toon si acci no gasa e yiya changement on taw hakkundeji men ko faala ɗen kon no gasa piiji ɗin fof e wata heɓude goy avec la hâte yani heñare heɓorta noon yawata heɓude tinna kono au fur et à mesure heɓoto ko faalɗen kon ok entre parenthèse mi waɗata ɗum ɗon e mi arta toujours oustas haray han o yii si tawi woni hande ɗe yewtude fayntin fi o génération ɗo koko mi yiyata kon ko ɓuratalam mettude koko mi yiyata kon hara miñirawo miñcu miñirawo ma no daro hande no yawoma no yennama no ɗumannoma donc no wiƴitama woni kaka jama woni ka hakkundeji mo o holla kanko mo hay dooleyɗa mo ɓuruma yennugol soit kaka réseaux sociaux soit ko hakkundeji mo haray ɓe yenna ɗum ko ɗum noon kadi koye hon ɗum jeeya nam ɗum koye angal nedi jeeya awa o andi neɗɗo sino neyi ɓay fof o teddine wonɗo o ɓay fof heeɓi téléphone neɗɗo sa neyike siɗa neyi a teddinayi neɗɗo kala mo yiɗa woni miññirawo ma woni kottirawo ma sikkuno ɗen a teddine woni kala mo yiɗa hara eɗa teddini par ce que ɗa wonde needi ndi kono sa alda e needi ndi rek a hollay mo yiɗa o jikkuma bonɗo a hollay kala mo yiɗa a hollay mo bonere needi nde wonduɗa e mum nde ko ɗum woni kala mo yiɗa no wana ɗum no yenna walla ɗetta téléphone ji ni hara no yenna yimɓe ne'aki woni teddina kadi hara e mawɗo mum ɓe par ce que no waɗi piiji gon toon a yenna woɓɓe to woɓɓe yetto woɓɓe kadi a yennaɓe kamɓe tun kamɓe ko mawmaɓe ɓe yenna exactement joni noon ko ɗin piiji siɗa neƴi hayɗa évite ɗin piiji watta goɗɗo yenne hay yenda mawɓe maɓe par ce que mawɗo ma ko en fof men ko yeli ɗen koye nafuɓe ha ñande Allah waɗi ko saati ko koye nafuɓe nafen ɓe immorde ko moƴƴi ko
nafen ɓe immode ko moƴƴi hara na nafirgoɓe piiji bonɗi hara na ɗi ɓe ne e han janɗa ɓe ne e han janɗa ɓe ne'irama needi acca andi needi ɗi ɓe ne'irmano par ce que goto ne'irta ɓiɗɗo mum mi sikki dey goto ne'irta ɓiɗɗo mum needi bonɗi ko ne'iri mo needi moƴƴiri fi yo nafa mo ko nafa bolonda makko joni noon on tiidi si yeehi han janɗi wawani hoore mum acca needi ndi neɗirani ɗaɓɓana hoore mum needi ko laawol nanga joni e yennugol yimɓe ɓay haray téléphone joni a waɗede téléphone ma filmitoɗa uddita piiji Facebook e piiji bus e nder mum joni voilà yenna yimɓe joni fi tun haray woɓɓe maɓɓe kadi ɓay haray on ɓattodira yo goɗɗo évite ɗin piiji ɗin tawaka e needi par ce que ɓay haray ko fi needi wonde yodde needi ndin tigui wata goɗɗo taw jaɓɓu e tiwgol goɗɗo moƴƴa hay ko diina ɓurgu wata goɗɗo jaɓɓu tiwgol goɗɗo respecte hoore ma o teddina kala neɗɗo kala neɗɗo. Ok monsieur Daoud Habib pardon. Ok ɗo wona no ustage ha ɓolliri noon fayda ɗo feƴƴa wona noon d' accord sa yi tun goɗɗo no yennude hay woni hayso ko miñirawo ma yennuɗa c'est parce que ala needi pour moi sa jogiti needi ko ɗum nanen kadi en haali ɗum enuɗen sa jogiti needi yimɓe ɓen fof ɓe haala e ɓena oɗo hara sabu on hara ko ɓiɗɗo an quoi tellement que hara ma fof apprécié ko wonduɗa ko mais so tawi a waɗi ɗo piwo yimɓe ɓen fof ni a mais est ce que attendez est ce que noon so tawi woni hewtiri wano ɗon est ce que wona sengo goo wona mawɓe woni fagguitanade ɗum wi ɗum par ce que andi ɗo si yi sukano bona ka mapay ko no bona needi sengo go en toñe mawɓe wiyen ko ɓe dankaki kum pay kum ɓe hollali kum to nendi ɗumanta est ce que sengo go wona mawɓe ok pour moi mi innayi na mawɓe d' accord parti go allez par ce que mawɓe men ɓen enen surtout ma enen haaloɓe pulal ɓen no fandimo mawɓe mum ɓe naadali ɓuran toɓɓani ɗum walliti ber ko wawi kon par ce que ko satti gon fof kay goɗɗo ko ɓeru hako moye makko o wadama walluɗo fayda jama on fof fewndo ko woni paykoye ɗon ɓe yiyay kodirawo maɓɓe tum ɓe jonna jullere ɓe ayiyay heccuɗo ɓe no rondi tum ɓe jaɓanam mais no janɗirta noon ko noon heɓirtana ƴettiranta hoorema systéme ma o pour moi ɗum ɗon haray na mawɓen par ce que mawɓe men ɓen joni surtout ma sa daari piiji ɗi no woniri noon e sukaɓen surtout sukaɓen si ɓe heeɓi duuɓi seeɗa a tawi kamɓe mawɓen wonde wona e 2 à 3 jours ɓe yiidali si tawi na hara mawɓe no mari feere seeɗa hono mawɓe gono toon yaha ñang ha une semaine wonde hara kamɓe ɓiɗɗo maɓɓe ɓe yiidali mais so tawi feere no woodi hara piiji ɗi ga tawa ka suudu ɗon chaque fois on yiiday ɓe yidda mais pour moi ñaɓen ɗum wawata fewugol innugol papa e mama en ɗumani ɓen a wawata heɓugol ko ɗumanni e juuɗe maɓɓe innugol ko heɓata importance affaire needi fayta juuɗe maɓɓe par ce que sa daari ɓuroɓe wasugol needi ɓen no tawra haare la plupart c'est que andi so mi ardi mi landi gon ɗum par ce que mi nanay entre guillemets wayna tel père tel fils tel mère tel fille donc mi anda si kay ko mbaadi nin tum ɗo e haalde fi ɗum est ce que kadi ko mako ko needi ko babajo wonni kon ko siga ɗum ɓe yiyeɓi ɗon ou bien ha mara ko ngari ko ɓe nandi kon tum ko mbaadi ndiɓe hara Allah jonnuɓe mbaadi wotiri est ce que ko ɗum wona wiyede tel père tel fils ou bien tel mère tel fille ba selon moi ɗon no wawi arugol de ka ok si tawi ko nenejo gandira jikku moƴƴo ɓiɗɗon waɗi ko moƴƴi ɓe innayi a o arti nene mum si tawi ko babajo gandira ko moƴƴi ɓiɗɗon waɗi ko moƴƴi ɓe inna ɓiɗɗon ko baba mum arti donc yani yo Allah taw hara ɓenɗo ɗiɗo gooɗay fewɗo nen voilà sinama tun needi ko taw ko feewi no nder toon sinama tun kaari wasi needi andu on yalti ka lawol d' accord ok oustas no war ko wey toon ɗo andi donc ino yarina noon ay bom no woodi noon kadi ɓay ɓe inna o bullal koko baggal seeɓata no woodi woɓɓe kadi no ɓe neƴirta noon hollay so jandi feere ala ma o ɓoylo par ce que sabu honno haray ko woni tosoko ɗon ɓe yiɗamo woni hara na giggol ngol ɓe hani moƴƴude par ce que yiɗugo ɓiɗɗo mum hantata an ko ñamete on tun intéressé ɗa e makko so ñaami o haari so ɓornike lanni ala hay fus ko innama ɗum ɗo waɗete ɗum ɗo waɗetake an haajuma ala e ɗin ɗon innugol mo kaari ɗum ɗo koko waɗete walla kaari ɗum ɗo ko somi yitima ɗa waɗa ɗum ɗo mi faccinte par ce que ɓe innayi wo ko sawru ndun e sayre ndenne an
ɗin non ɗiɗi am jooma ɓe gurde ma wonda sawru ndun e sayre nden tata so weelama joni mo ñaama kono so bonni kadi tun andi mo bonni mais sa ko so bonni woni sago o janɗiri noon woowi bonnugol noon on kadi so janɗoyi sina yurmede Allah nden ari e makko karango feewirta o wona toujours neɗɗo wowɗo janɗirɗo noon o janɗiri o wowti ɗum noon dal maw makko ɓen accitirimo noon o janɗiri noon so woni noon o continue sina Allah jippina yurmede mum fewnimo walla change mo woɓɓe kadi ata ko noon wonirta ɓenna ɓena o depuis ko woni pay ko maw makko ɓe mbana ɓe neali mo par ce que mo bureau makko walla baabe makko so jonni mo ñaami lanni siko yalti ko si weelama ara ko galle ñaama si haari tun kadi metti jungo yalti ɗon kadi artoye wotuma nde weela kadi walla hay ko waalatara moɓen tefa haaju maɓɓe ala so wari o ñaami o yalti tum ɓe tefata kon to woni waaloyde ɓe ɗumanta ɗum kadi si janɗiri noon kara ronkirta ronkirta ɓoylade voilà mais tedere maɗon kadi no woodi janneteɓe hamɓe anda ko boni ko moƴƴi haɗa ɓe andi ko nun importance l'islam on ko nun l'islam on inni ko nun l'islam on haaɗi mais ɓe yaltoya ɗon few ɓe natoya ka weeli ɓe ɗon pour moi ɗon yata haray ka needi mawɓe maɓɓe ɓe hara innata ɗon ko mawɓe maɓɓe ɓe woni jonnali ka ɗon haray ko kamɓe fagitañi hoore maɓɓe on kaɗon par ce que ɗum no woodi sigi hara wano janga han anda ko moƴƴi kon après yiddoɗa ko lawol hande kadi waɗa ko welu mako par ce que à l'âge de 25 ans 30 ans han 35 ans si goɗɗo waɗi piiji gonɗo toon mo wata kisugol mawɓe makko ɓe haray donc han ƴettata responsabilité hoore ma donc ayi donc c'est que ko ɗum ɓeɗo souligni ɗo joni bay no par exemple a yeeɗo goɗɗo hara ko un fils unique ɓe jogui fils unique hara ko goto ɓe jogui yer gurnangu maɓɓe kum fof donc on ɗon noon comme no ɓe wir noon ko ñaama janɗa tum ɓe waɗatamo ɓorna ha moƴƴa coñci kala ko landi waɗane donc si moyen no woodi si ala malgré tout ɓe heɓayna emo ɓay ko kanko tum donc kono ɓe yiɗata hay fuu so kadi yo ŋasumo si o yeehi o bonoyiɗanedi goɗɗo piyimo toon ɓe yaha ɓe darano famille on piiɗo mo ɗon mais tawa i piira nan ta wara nan ko kunɗo tun mi mari donc ay Allah no jonni on zuriya ɓiɓɓe ɗuɗuɓe min ko kunɗo tun ɗo woni kadi mone kun donc anda ɗon kadi sino woodi koɓe harale kamɓe harale si tawi woni on harale o bonnude ara o bonnu o wasu o hollu wasere nedi voilà ɓe bambanamo donc kadi ko on mar ɗon ko yewto ɗon so wowiri noon tun so wowiri noon tun o wowti haray mana bonnugol voilà par ce que kanko no woni janɗide noon o alaka hollede lawol fewgol ngol toujours ko ɓoylingol ngol toon par ce que o bambante tu wona e hoore bonnireji ɗo ni wadde ɗi so janɗiri noon tun o woowi ɗum ɗon ko ɗum koko ɓini nanen kon si Allah ittali waɗali yurmede mum e makko karan o ronkita ɗumannade e mi ara kadi ko oɗo wiɗo ko wona woɓɓe janggay ɗo diina ɓe anda diina mabɓe ka hampara ɓe accitoya ɗum ɓe naata e goɗɗum ngo ko ɗum waɗi ɓe inni kala ko torteɗen hen toro e Allah yo Allah waɗan en ko mari barki kon da heɓa gandal si ngal ala barki ngal nafatama ko ngal lorre sa Allah okkima gandal l'islam so waɗanima barki e maggal ngal nafete a jooɗoto ko ma heɓa janggana kuuɓe ara ɓe jangga ka ma ɓen kadi ya uddita duɗɗe nokkugo ɓe nafitora gandal ngal e gandal ma ngal nafitora ngal yaaja so heeɓi mecce so tawi ɗen mecce ɗe ala barki mana ɗe nafatama an ɗettuɗo tan janggi mecce ɗen hande ɗum a ɗaɓɓanaɗe barki ɗe nafatama par ce que haray a jangga e mecce ɗen hande para geyna ya goɗɗo no jinda ko laawol ɗa walla no exemple yaafo ɗon na jasingol ɓe ara mo puusaɗa saret mais tawa mo mari métier goo métier woni barkirali mo si métier no barkirnomo Allah jonnene mo liye goo ko wawata yaade o gollira métier makko on heɓa arsike makko on par ce que hunde kala nde heɓata si nde barkirali man nde nafatama hay ɓiɗɗo so heeɓimo si Allah waɗanalima barke makko o nafatama woni métier ɗen woni gandal ngal haray ko nga wonde ko nga yaade barkitin fi yo ngal nafi an jooma gandal ngal d'accord oui mari ko ɓeyton noon feƴƴen allez-y ko mari ko mbiyta ɗon pour moi sinama kaari no wasinedi e sinama kaari no bungina siki ɗum ko piiji ɗiɗi noon way piiji ɗiɗi seeɗu d'accord allez-y bunginede kon fayda fopp no andi ɓiɗɗo goto mo bunginde mais est ce que on mo wona ɓiɗɗo goto
en tant que nene makko be makko wona fulbe fi tabe tobba mo be janna modum be naada em fudi mo yaano mo yarata non mo accita mais be naada em medali de pullo mo tobba naka fiji gono wodi ko jeunesse woni fagitana de wore mo nama be membende d'accord deke en adode ɗin version ji fof parce que hande ɗe yiide qualité ji ɗin fou ka yaasi type de personnes il y a des personnes qui font du n'importe quoi dallari ou bien liyeji go hara ɓe waɗa ko ɓe faala o donc lande tum ɓe na min mi haccita kadi min ko min tun nena baba mari min ko min tun nena ba kamɓe tigi nanaɓe mantora ɗum quoi ok nane ko ɗum allen enuɗen goɗɗo fof goɗɗo hande woni jiwo woni gorko mo dowa wadde ka hoore makko ɗi noon piiji mo anda ko honum woni objectif makko hono mo dowa waɗugol ko aduna makko mo anda so rati ɗum ɗon aɗa ñam fayda dikkinayi so tagaka d'accord dina ma kam a dowa ka waɗi mbawa ɗum pour la première fois d'abord ko duwaɗa waɗa ko hakkille kadi a duwa ka joɗade lando goɗɗo service ñande be ñande an kay rewu tawgo ko jama aru lando ma service mais pour moi ɗum ɗon na nder sama kala wawatama suwa d'accord deuxièmement andita kadi an ko a heɓaɗo quoi piiji ko waɗata kon yimɓe ɓen haysi suusalima haalangol an inna kaari daari ko waɗata yimɓe ɓen ɓennayi ɗon daari ko ɓiɗɗo kaari waɗata sikki tun ara e bureau ma e babe ma wawali yaltugol e terrain ma ara ya surali be ya respectali be exactement pour moi don ara angal nedi ko wonduda kon a wada ni mawbe ma ben arandi be compte quoi orni be dolo king voilà oui donc ay c'est que il y a pas de problème toujours kadi vraiment o weltana taw ko adi kon di réponse di won non addandendo parce que mari importance malgré tout haray c'est que o yimin komi fala ye yewtu visendo tako parce que tango mo go rabbidi fala en yewtu seeda kadi sukkinen ma résumé ko toujours ko hakkunde aden yani ko inte kon kawtal quoi di ko voisin hande dudbe no faggitano problème ji tawata hara kambe kawtangal haray be andi dimmojo mabbe on kawtal jo mabbe on ko jokki soit simo bonude haray be andi hara non joni wano mi jetta misal hara debbo himo iwde ka modi makko o yalta o yaha o fiji o njaato o yaha nokku go on faami mais hara kawtal be makko ben ka debbo on hibe andi kanko debbo on himo yaltude mais be susta wiide gorko on ene be ngumano yaltude fayintin kadi kanko kawtal jo gorko to ka debbo woni yaade to benno kadi yayi gorko no adda don goddo be fewtatawa mobe suka on ben benna ene watni yila e karejo mum ba yalla wadi himo jombi may mo sati jombugol ko wadata bandirawo mako ngayda wada bandirawo mako wada wadum bandirawo goddo be hebata ngol belol halangol be dum no benna hey ayo o kanaw yata mi de humpa ka wona yata o no bonde do ko baydu go ye ono nganda nanay be sonondira li entre mabbe quoi donc si goddo modde e kawtal ko honno duwa wawde go on be yimbe woni kawtal hondum be duwa wadude hakkundeji mabbe fi yo konko inna kawtal do yo ando hi ko wi'a kawtal ko yalti hakkunde harana na figi yaga usas andi kawtal wonu go kawtal kawtal taw ndaro kawtal nga wonata e mungal ndaro kawtal nga wonata e mungal bay entourage a neddo voilà neddo da doa ndarde jaune mo yata hoda e mum bon sa yi debbo kadi yaltiri bien waɗiroy noon kadi toujours ɗon kadi da doa ndarde sonnaji mo ɗaɓɓata on kadi sonnaji mo ɗaɓɓata on kadi da doa mo ndarde par ce que gorko si woni ha resi walla sonnaji woni ha resama hay sa resaka sa julɗo no haɗa e zina on fof julɗo no haɗa e zina on fof mais andi sa ari ayi kawtaljo ma ino mana debbo himo zinoya walla gorko himo zina ɗani so tawi ɗa wawamo noddude yewtamo innamo yo accu ko woni e ngol yo iwu e ngol lawol ngo woni ɗon o arta e lawol ngol tata ko Allah on yiɗi ngol ɗo wawi mo fewtude yewtamo mais
sa awata min e an awata wiide wana joni so tawi kanko kanko sonna jon a fe watama fewde innamo yo accu ko woni wadde ko mais inna yaha worana wana modi makko walla mawɗo makko mais sa ya wolani modi makko no handewgal ngal boni donc ko problème lere ɗo ngal ko probléme ko woni sabu ko dewgal makko ngal bonno gasa no gasa sa noddinomo yewtuɗamo yewtirɗamo e haqqil e diina no gasa mo wawno miijitade o acca ko wonno wadde ko arawana ya hiwu tun inna yayi yewta modi makko ɗa wonde sombo dewgal makko ngal bona no gasa hara e konko o jokkuno ɗon hara mo wawno yewde kono o miijitoyo o acca konko o jokkuno ɗon mais sa woni sombo han dewgal makko ngal boni a tuninimo dewgal ngal boni bonnugol dewgal ko hulɓini ko Allah ko hulɓini bonnugol dewgal ɓenara min gara ko mina tan de ko wanti neɗɗo mo yiɗano wadde ɗum ɗon o noddamo yewtamo goo yewtamo ɗiɗi yewtamo tati so jaɓaji gasa ñande gore Allah wirtemo ɗum wande Allah wirtimo o o yo on tomati ko wonɗa yewdema mais sa a immi ka yeeya yewti modi makko no wona sombo ko bonɗa dewgal makko gara waɗi tanaka jan d'accord ok mari ko ɓeyton no allez-y monsieur Habibou ɗo wona no oustage holliri noon oti no dowa ndarugol taw entourage on taw ka on to dowa hoɗugol taw en tant que julɗo par ce que ko kawtal ma ngal taw ɓen ɓe wawi wallugol makki bonaynode e ɓawa ma ɗi moƴƴanama e ɓawa ma d'accord mais ɗum noon ko so tawi ɓe moƴƴirma maintenant wono nokkeleji goo kadi a neɓa e sugugol ɗum ha tant que ɗa sugude ɗum a wawata heɓugol wonnude maintenant si ardiri noon ɓeygu ma haray manda so tawi na a ndaray ko honum woni hakkude mum par ce que tant que goɗɗo noyi ɗuma pour ma mo trahisetama sa yi tun ɓeygu ma mo jombuɗa ɓayla kon felliti kon tun gorko kam mo jombata debbo mo yiɗa debbo kan noon wawi absettugol gorko mo yiɗa jombam mais gorko jombata debbo mo yiɗa si tawi tun a jombi goɗɗo ɗum ɗon waɗi aɗa duwa ndarugol taw ko honnum taw waɗi ɗum ɗon ha ɗum ɗon waɗi d'accord andi c'est que so yi o entourage par ce que ɗen yewde fi entourage on no woodi woɓɓe ɓe falete ha yo ko siga ko oustas haal ɗo ko yo waɗu en acceɗo ñande o wirti nde ñande haray ko ɗum woni toon liye noon hara si ɓe haalaninomo o yiltotonoy ko woni bonde kon kono ɓe courage o accugol moɗon fii tu yo hakkude maɓɓe wi ponson kawte ɗen faabo ɓe ara noon on tuma ɓeyna acce gere moƴƴa gere moƴƴa koyne wondi ɗo simin haɗi on jaɓe ɓe jooɗoyoɗa noon tun noon nde ñande noon no gasa karore nden fetta ene ɓe yaaɓe sowno noon gorkon hey ko piiɗama kongoy ko gonga minen mi yimo ɗo laabi buymo yalta ko haɗi men haala ko wata addugo e gere a yii no gasa ɓe ɓurti kadi ɓurti huɓɓude ko ɗum innuɗen ɗo joni andi hay ka famille ma woɓɓe gono woda toon haɗa ɓeyɗama ɓeyɗanama ko moƴƴi ok a plus forte raison kawtal d'accord andi ga woɓɓe saabu maɓɓe goɗɗo dépasse taɓe e pourtant les affaire yawgol dow e yawgol ley ɗum ɗon ko Allah tun wodani c'est vrai innugol an a heɓay min mi heɓata ɗum ɗon ko juuɗe Allah tun woni par ce que woɓɓe gono woodi yimɓe sikkano ay tirgol ko exemple Allah newnantaɓe ɗum mais andande tawata oui c'est vrai maintenant goɗɗo fof mo landotoɗa fi ɓe guura ma nden tigui surtout ma mo anduɗa hande sendata janggo sendata kaddu taw anda taw ko gonɗa landade taw fi ɓe guura ma nden par ce que sa landiri gañojuma fi famille ma ko kanko lantañini hay son haɓatano kanko waddayo par ce que mo halante ko ala maintenant pour refdugol ɗin piiji ɗon foof mo wondata on kaddu taw joguitanoɗamo confiance ok oustas tako ka wañodirten ɗo par ce que leyron fayda yoni ene iɗon préparani ɓeygu mon taw fi donking e ɓiɗ ɗon inchallah memay privé ji mon ɗi goy seeɗa rési mon ɗon yallah tawni yallah tawni e janggo torɗen to ko yallah tawni e jammo ara eɗen sellira d'accord ɗum no inchallah miɗa wawi préparé film y a pas de problème simi hendoto no numéro makko mi haalnaynomo ɗi yo dowa suɓade ɗi donc haray ɓuuray tum moƴƴude donc ko ɗum marɗon ko ɓeyt toon ka waynodirten ɗo e fii ko yowiti émission ko needi e jikkuji men ko ɗum marɗon ko ɓeyt toon holli toon jama o min ko mari ko ɓeytata ko na ko ɗuuɗi ha haray jama o
ɓurto hulde Allah rek kala ko wonɗa hulo waɗu hulo Allah kala ko wonɗa aray si tawi tun neɗɗo woni hulowo Allah neɗɗo woni miijitotoɗo ko maayowo ɗum ɗo woni hoore piiji ɗin fof wawima évitude waɗgol piiji ɗin fof par ce que sa falama wadde falama wona ɗo ni ƴettugol o téléphone mon ɗo mi miijitiki detta o téléphone ɗo janggo mi waalo mi maaya ñande janggo Allah heeɓi ko ñawammi min oɗo mi heeɓi komin ñawita saabu téléphone makko ani mi miijitoto mi maaye mi ɗetatamo tagaɗo yo woni ko woni wo ko woni yo miijito o maayay o ɓeyda kulol Allah e makko puis pour évitugol waɗugol piiji gono toon tawata ko wonanay ɗum o e nambara ñande janggo ñaare ko ɗum mi torto jama on fof e yiɗidirgol e yiɗidirgol yurmodira mi ara ko ɗum mi torto e wallidirgol ɗum ara mi torto jama o e ara ko ɗum ɗo merci beaucoup monsieur yani ko oustas en hannde oustas Daouda Diallo vraiment o weltanama e tigi tigi o monsieur Habib ene ɓengu mon taw andi noon goyi ɓayle koko yewtuɗon ɗo fof si Allah jaɓi ha yotto e madame o donc haray mi anda goɗɗi noon o yewti ga e ɗon convaincude ɓe kono mine andi nakogol gasata ɗo kono mahen rek kono ma ɗon ko ɓeyto est ce que maɗa on taw heeɓi conci ɗi jesnero aba wano ustade woldiri noon no tañina a joni no tañini par ce que ko une semaine heddi koy bientôt la fête donc mi ɗon in no tañina heeɓike mine andi naka lawol ma bon ñowaɗi ɗingal mi jesnere no wawonirde noon fof mais ɗo gamɓe confirmata y a pas de problème donc ono kay kono mari ɗon ko ɓeytu noir résumé waynodirten ɗo min ko mari komi ɓeyta ɗo jama on won ustage woliri ɗo ni yoɓe wulo Allah ɓe anda piiji ɗin fof ko an seeɗa surtout maɓe miijito kadi kala piyum ko hande goɗɗo waɗi ko aduna ɗo haala kanko ko mawɓe maɓe woni howtugol sa falama respectugol mawɓe maɓe e ko jama on ko lawol respectata sa manque yimɓe ɓen ko lawol respect tum goɗɗo manque a joni ɓiroma dow ma baɓe ma respect tawa fus par ce que avance ke omo wawɗa higol wano affaire réseau sociaux yimɓe ko memminta polygamie ji ore fenandeji yimɓe yenidira nene baba pour moi yimɓe ɓe ala miijitade tum par ce que suma goɗɗo mo a yaali hande jooɗi yennugol biro ma an tigui de jangana hoore ma tawa ɗo ko an yenna mais a yaali ko ɗum marra ko waɗa ɗum mone tun luttidata tawale ko an haadi ɗum hoore ma jama on no doit andugol ko honno ɓe waɗata objectif maɓɓe télére makka réseau sociaux ɗo par ce que meɗangol ko ɗum sa daari aajo amen ala hengol oɗo no waɗa ɗumɗa oɗa no waɗa affaire réseau sociaux par ce que so tawi a réseau sociaux ɗo woɓɓe go ko moƴƴi tun waɗata so tawi oɗa ɓeyɗa ko waɗata ko ngalama waɗanade yaaru ɗum quoi c'est la provoquangol biro ma yennede maɓe tigui d'accord y a pas de problème vraiment monsieur Habib Oustaz Daouda vraiment on weltanama il est 23h c'est ici que s'achève notre émission vous n'êtes pas sans savoir que nous étions dans notre émission Nedje Jikku Jimen une émission qui vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 22h ensuite vous continuez à nous suivre sur le YouTube sur TikTok, Facebook et partout à travers le monde. Vraiment, on vous félicite, on vous adore. Restez connectés car l'avenir va vous surprendre. Au revoir et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.